kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri wo twumva amasaha ya mu igitondo cy'umugisha kuri wo twumva amasaha ya nimugoroba, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 24 z'ukwa gatanu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko kwa Sebarundi. Ibintu bikomeje gukomera, ngira ngo muri ano masaha mu gitondo nibyo tugiye kuba twinjiramo tuva imuzi n'imuzingo, kuko hari amakuru menshi rwose akomeje kugenda ahaturuka agaragaza yuko ibintu bishobora kuza gukomeza kuba bibi cyane, by'umwihariko indani ku butaka bw'u Burundi. Muri iri joro ryakeye munyemere mbabwira yuko rwose amasasu menshi yaraye yumvikanye rwose hano hafi y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Ibi bikaba byanatumye rwose by'umwihariko habaho ikintu nakita yuko ari ugutitira cyangwa se kugira ubwoba ku ruhande rwa societe civile. Ni amakuru yatugezeho, turavuga tuti ariko nyamuneka natwe ntabwo dushoboye kureka kuyabagezaho muri rusange. Turaza kuba tubikomozo, yenda muraza kumenya iby'aya masasu. Turaza gusimbukira ahitwa za Bujumbura indani mu mujyi, turebere hamwe abasambo bagera kuri 6 baraye bahafatiwe. Benshi batavuga kuvuga ko ari n'abasambo, ahubwo bari kuvuga yuko bashobora kuba ari abarwanyi n'ubundi bazakatanya amabaza za FDLR. Turaza kubikomozaho. Mbere na mbere murabizi ko iyo tugiye kwinjira ku butaka bw'u Burundi, turabanza tugasuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko abantu badukurikira bari muri Korine Mujejuru, badukurikira bari muri Korine Murangara, badukurikira bari muri Korine ya Tongo, badukurikira bari muri Korine ya Kinazi, badukurikira bari mu makorine agiye atandukanye. Tubahaye ikaze by'umwihariko tubikuye ku mutima. Hari abadukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu gihugu cya Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, nabo tubahaye ikaze. Tugiye kuba rwose tuganira byinshi bigiye bitandukanye. Abantu badukurikira by'umwihariko bibereye i Rwotamasimbi, hariya za Canada, Ubufaransa, Ububiligi, United Kingdom, Amerika, nabo tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Muraza kunyemera rero tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye by'amakuru rwose arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, aho tugiye gusimbukira ahitwa muri Uvira tukareba ese aby'abarundi bimeze bite muri ibi bice, nyuma y'uko rwose abarundi bakomeje kugenda bakubitwa ku rwego rwo hejuru. Hari amakuru yanyemeje y'uko rwose cyangwa se amugera ayemeza ko hari abarimo barahunga by'umwihariko bava mu gihugu cy'u Burundi bajya mu gihugu cya Kongo, ariko abandi n'ubundi bagera muri Kongo bagahita bigira muri za Red Tabara, ndetse abandi bakajoininga M23. Turaza kugaruka ku makuru arimo aremeza ko ahitwa mu Kibira harimo haratorezwa Katanyama n'ubundi zitegura kwinjira ku mirongo y'imbere ku rugamba. Turaza kuba twikomozaho hano mu Kibira ibintu byakomeye, situation atari za Katanyama bajya babwira za FDLR ndetse n'Imbonerakure barimo bahitoza ku bwinshi, aho rwose bitegura bose ngo kuza kwimena hano muri Uvira. Turaza kuba twikomozaho. Turaza by'umwihariko gusimbukira muri ibice by'ahitwa za Cibitoke, turebe ko situation ihagaze. Hari amakuru menshi akomeje kugenda haturuka. Turaza gusimbukira mu bice byano muri Mbandaka, turebe se imyitozo ihagaze ite. Abakomando baturutse muri South Africa bari kuyitanga neza kuri izi FDLR, binavugwa yuko zirimo ziratozwa ibintu bitari byiza cyane. Turaza kuba tubikomozaho. Turaza kugaruka muri CNDD FDD tubabwire uko situation ihagaze. Ibintu byakomeye noneho, ibintu byahinduye isura, kwicana kwa hato na hato. Ari n'umunyapolitiki ukomeye bamaze kuba bashyira ku butaka. Turaza kuba twikomozaho. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tuba updating 5 kuri 5. Ubwo utari wakora subscribe, ibyo usabwa nta kindi ni ugukora subscribe kugira ngo aya makuru tujye tuyareberaho hamwe 5 kuri kagenzi kako. Reka duhita twirukanka cyane rwose, nyamuneka sindi bonatinde duhita twinjira muri ano makuru navuga yuko adasanzwe. Yes, ni ukuvuga ngo ibintu bikomeje gukomera, ndetse kandi ari nako bigenda bifata indi ntera. Amakuru nk'ubu ndimo ndakira nuko
Ndabona hano hari umuvandimwe wari unyandikiye ambwira ati katurebe ati Bwana Moses ibintu byakomeye hano Kibira, amasasu menshi yumvikanye ku rwego rwo hejuru. Ambwira ati uretse Imana yonyine kuko niyo ishobora kuza kudutabara, hari amakuru mfite yuko ari FDLR ziri gusubiranamo n'imbonerakure. Yes, ni amakuru rero yatugezeho, ariko nyamuneka ndavuga ati aya makuru uko byagenda kose ndaza kubanza nyakorere icyitwa ubugororangingo. Nimara kuyakorera icyitwa ubugororangingo n'ubundi turaza kuyapudetinga abantu, ariko tubanje kuyakorera ubugororangingo. Ni ukuvuga ngo rero ndabona hano ibi byatangiye ku isaha y'isaa 6:06 nibwo rwose ibi bikorwa byatangiye byo gusubiranamo, ndetse hari benshi bakomeje kugenda bagaragaza yuko n'ubundi ibi ari ibintu bisanzwe bimenyereye, by'umwihariko kuri izi katanyama zikorera imyitozo mu ishyamba rya Kibira. Amakuru rero arimo agenda ageraho n'ubu ibintu birakaze ndetse birakomeye. Icyitwa imiripuko yo ku rwego rwo hejuru ikomeje kugenda yumvikana mu buryo navuga yuko udasanzwe rwose. Hari amakuru rwose yemezaga yuko mu kanya gato gashize icyitwa Aduyi rwose bari bamumereye nabi. Yes, ni ukuvuga ngo rero ibyo byose ni bimwe mu bintu nyamuneka tuba tugomba kugenda by'umwihariko tubaciramo mukagenda mumenya uko bihagaze. Gusa iyo yari nka update, ahubwo reka duhite twigira mu makuru nyirizina, twinjiriye muri CNDD-FDD ikomeje kugenda ipfisha abayobozi mu buryo navuga yuko budasanzwe. CNDD-FDD ni ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi, ndetse iri shyaka ku benshi batabizi ikaba riyobowe n'uwitwa Evariste Ndayishimiye cyangwa se Generali Neva. Ibintu rero byaje kuba bikomera ndetse binahindura isura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Impamvu mbabwira ni ibintu byahinduye isura ni uko iyi CNDD-FDD rwose irimo iragenda igaragaramo ubwicanyi, uretse yuko harimo haragenda hagaragaramo n'ubwicanyi bukomeye. Aho tuvugana hakaba hakomeje kugenda hagaragaramo n'ibintu navuga yuko atari byiza. Ibyo bintu navuga yuko atari byiza nta bindi bikomeje kugenda bigaragaramo, ni ukuba indani rwagati harimo abayobozi bamwe bagerageza kwica abandi mu rwego rwo kugira ngo bagire ibyo bigarurira. Igihugu cy'u Burundi murabizi gifite amatora ateganyijwe muri mwaka w'2027. Iki gihugu cy'u Burundi rero nyuma y'uko gifite amatora, amakuru ndetse akanavuga yuko aya matora yacu ashobora kuzagenda nabi ku mpamvu imwe cyangwa iyindi. Hari amakuru rwose arimo agenda agaragaza yuko ibintu bishobora kuza kuba byahinduye isura hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse tukaba twabona ibintu biba bibi cyane mu buryo bumwe cyangwa ubundi bigendanye no kuba CNDD-FDD ikomeje kugenda isubiranamo bicana, ndetse tukabona n'ibikomerezwa twari twiteze yuko bigomba kuba bishikamye muri aya matora bihangana nabyo. Bimwe muri byo hari bitangiye kugenda byicwa, kuko nimba bamaze iminsi bicisha abitwa ba Sindayigaya, bakaba bishe abitwa ba Christian Malala, bakaba by'umwihariko barimo banahiga uyu munyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo. Ariko amakuru tunafite n'ubundi ibi byose nuko birimo biragenda bikorwa n'ubundi n'uwitwa General Neva, nuko n'ubundi isaha ku isaha bashobora kuza gukora igitendo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, by'umwihariko muri iyi bice. Ubu rero rwose nyamuneka bigendanye n'amakuru rwose ndimo ndakira, akaba yemeza yuko isaha ku isaha ibintu bishobora kuza guhindura isura muri rusange. Tuve hano muri CNDD ariko tutari twayivaho, ikintu mugomba kumenya mu gihe ibikorwa biraza kuba bikomeje, tukabona bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye bakomeje kwicwa. Igihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bihugu by'umwihariko gishobora kuza kuba cyagirirwa nabi cyangwa se kuba cyahura n'ibibazo byinshi mu nzego z'abaturage ndetse no mu nzego za politiki, kuko umuturage uri bwumve kanaka ejo arishwe, akumva atunda kwe ku butegetsi, akumva ati bigenze gutya na gutya. Uko byagenda kose hari igice ari bwumvemo kandi bitari byiza muri rusange. Twirukanse cyane rero, reka iyi nkuru tuyiveho y'ibya CNDD-FDD, ahubwo tugaruke i Bujumbura mu mujyi indani rwagati.
ni Bujumbura kugeza magingo aya navuga yuko ikomeje kugenda igaragaramo ibintu byinshi bitandukanye. Impamvu mbabwira nti Bujumbura ikomeje kugenda igaragaramo ibintu byinshi bitandukanye, ni uko mu masaha y'ijoro hari kugenda humvikana icyitwa amasasu, hari kugenda humvikana icyitwa amasasu, kandi aya masasu akaba ari menshi cyane ari kugenda yumvikanayo. Ubwo rero amakuru tumaze kwakira atariho ivumbi ni uko iyi Bujumbura mu gihe iraza gukomeza kumvikanamo aya masasu, ibi bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane, kuko hari abaturage barimo baravuga bati n'ubundi turabizi ko M23 idusumbirije, n'ubundi turabizi ko isaha ku isaha ishobora kutwataka, ariko n'ubundi ntiyabataka mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo yabataka hariya ku mupaka kugira ngo bahakure ingabo zabo zigeza akariya kajya, by'umwihariko zifasha icyitwa coalition mu guhangana n'ubundi nayo. Ubwo rero rwose nyamuneka mwa bantu b'Imana mwe, ibintu birimo biragenda bigaragara by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragaza ko ishyamba atari ryo runama, ndetse ibintu bishobora kuza guhindura isura by'umwihariko mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara, nimba umujyi wa Bujumbura ukomeje kugenda ugaragaramo umutekano muke, Gitega ikagaragaramo umutekano muke, icyo gihe biraza kugera no muri societe civile. Nimara kugera muri societe civile, nta kindi kintu kiri bubeho uretse kuba nabo bari bugende bakimanga igihugu cyabo, nyine bavuga bati ese iki gihugu ubundi ni bantu ki bakomeje kugenda bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, nyine ugasanga ibintu ntabwo byifashe neza muri rusange. Ni ukuvuga ngo rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi rwose nyamuneka binavugwa kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Nahoze mbona hano muri Cibitoke abaturage batakamba bavuga bati amasasu menshi cyane akomeje kugenda avugira hano. Ni kimwe mu bintu bikomeje kugenda bituma dushobora kuza guhura n'ibyago, kuko mu masango y'ijoro hari ukuntu hari kugaragaramo amasasu menshi, ugasanga nka Kibira hari kumvikana kurasana gukomeye, ugasanga nka Cibitoki hari kumvikana kurasana gukomeye. Ibyo byose rero ugasanga ni bimwe mu bintu by'umwihariko bikomeje kugenda biteza ikibazo, navuga yuko gikomeye cyane muri rusange. Ubwo rero rwose nyamuneka uko byagenda kose ibice biraza kugoma bigaragaramo ikintu navuga yuko ari umutekano muke, kuko nimba ibice birimo ibigo bya gisirikare bikomeje kugenda byumvikanamo kurasana, ibi ni bimwe mu bintu bishobora gushyira igihugu mu kaga gakomeye cyane, kuko nk'ubu hano Kibira hapfuye abagera ku munani basize ubuzima. Icyo ni ikintu navuga kitari cyiza cyane, ndetse amakuru mfite ni uko mu bindi bice bigiye bitandukanye by'umwihariko bikomeje kugenda bigaragaramo ngo ingabo zitazi zambaye nka polisi. Ibi byose bikaba bimwe mu bintu rero nyamuneka bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Bikaba bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo navuga ko gikomeye. Ikindi kandi nanone twagarukaho aha ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ngira ngo twari twavuye tutahageze, naho ni ibice birimo biragenda bigaragaramo umutekano muke, byaba kuri radiyo ndetse na televiziyo. kandi iyo ikibuga cy'indege cyatangiye kugera kibwirwa amajanja kaba kabaye, hari kuvugwa icyitwa Red Tabara ikomeje kugenda rwose ikora ibishoboka byose kugira ngo ibe yakinjira aduyi, kugira ngo nako ibe yakinjira hano, by'umwihariko n'ubundi ikomeze gukora icyayizanye, kuko ivuga yuko ubutegetsi bw'u Burundi uko byagenda kose bugomba kuvaho mbere y'ibindi byose, kugira ngo igihugu cy'u Burundi umutekano wacyo ube urambye. Ubwo rero rwose neva urimo uritegura kwiyamamaza, mwa bantu b'Imana mwe, sinzi ngo abarundi bazamutora n'ibi bintu byose bakomeje kugenda bacamo muri rusange, kuko nibo bantu tuvugana bakomeje kugenda baca mu bintu navuga ko bitari byiza mu buryo mwese cyangwa ubundi. Yes, ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bitangazwa, tugiye kuvuga bwakira bugacya,
amakuru kuko aba ari menshi rwose hano kuri Duniani Kote TV. Uyu munsi rwose murabona ko twahinduye location, yenda muraza kwihanganira ku kijyanye n'amashusho niba bitameze neza, ariko ubwo ni mu buryo bwo kugira ngo tubagezeho amakuru. Yari Moses wanyu nk'ibisanzwe rero, murakoze cyane.